Yes, nk'uko bisanzwe ni kuri Amazing TV Show. Reka dutangire dusuhuza abakunzi bacu bakomeje kudukurikirana. Hari abadukurikira baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari abadukurikirana baherereye mu bihugu by'i Burayi, hari abadukurikirana baherereye mu bihugu byo muri Afurika, cyane cyane abari mu Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane inshuti zacu ziherereye mu mujyi wa Goma, mu mujyi wa Bukavu, abaherereye mu mujyi wa Rucuru, abaherereye Gicanga, abaherereye mu Bwiza, bose tukaba tubasohoje cyane. Nanone hari n'abatwumva baherereye muri Canada, cyane cyane aho televiziyo yacu ikorera, ndetse hari n'abadukurikirana baherereye abari muri Australia, cyane cyane nabo baradukurikirana, abari muri France, Belgique, Norvège, Finland, Denmark, Hollande, France, nabo turabasoje cyane. Mwese aho muherereye hose rero tukaba tubahaye ikaze mu mwanya w'amakuru tugiye kujyaho, tugiye kubabwira uko byaramutse, cyane cyane dore ko tugiye kuzajya tubahereza amakuru umunsi ku wundi uko byaramutse mu burasirazuba bwa Kongo. Impamvu tuhibanda nuko hari abantu benshi baba bakurikirana amakuru yaho, baba bashaka kumenya uko haramutse, ese abaturage bari mu burasirazuba bwa Kongo byaramutse bute, ese intambara ihanganyishije umutwe wa AFC M23 na leta ya Kinshasa ifatanyije n'abana coalition yose irimo aba FDLR, Wazalendo, FDNB, ibihugu byinshi byaje baba mercenaires, ese byaramutse gute? Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe tugiye kuza tubagezeho update y'uko byaramutse, ese byifashe bite, aho uyu munsi havuzwe ibitero byagabwe muri Minembwe, ibitero byifashishijwemo drone bakunze kwita za kamikaze, bivugwa ko barashe mu gace ka Minembwe cyane. Ni nyuma yaho ibyo bitero byabaye uyu munsi byaje bikurikiwe n'ibitero berutse kuba guhera tariki 7, aho nanone ibitero by'amadrone byibasiye agace ka Mushaki, nanone ibitero bya drone byaje kwibasira agace ka Minembwe aho bita muri Gakenke, ndetse n'agace bakunda kwita agace nako ko muri Minembwe, aho bivuga ko hagabwe ibitero mu gace ka Gakenke. Ibyo nabyo nibyo tugiye kugarukaho mu kanya, tubabwire uko byaramutse byifashe uyu munsi, naho mu kanya nyuma yako gasoneri nikavamo turagaruka tubive imuzi tubabwire ibitero byagabwe uyu munsi ese byagenze gute. Nkuko nari mbibabwiye mu kanya, ni nyuma yaho twaje kubona tweet y'umuvugizi mu bya politike Lawrence Kanyuka avuga ko mu gitondo cy'uyu munsi saa 2 aho ihuriro ndetse n'abasirikare ba FARDC, ni ukuvuga abasirikare ba leta ya Kinshasa, aho bagabye ibitero bikomeye by'amadrone bakunda kwita ya kamikaze. Ibyo bitero bikaba byibasiye agace ka Minembwe kari kugabwa ibitero bikomeye byifashishijwe drones. Amakuru aturuka mu baturage muri ako gace avuga ko kuva mu gitondo kare cyo kuri uyu wa mbere ibisasu bikomeje kumvikana mu mujyi rwagati wa Minembwe, ahatuwe n'abaturage benshi. Muri iyi nkuru turarebera hamwe uko ibintu byifashe muri ako gace, cy'abaturage bavuga, ndetse n'ingaruka ibi bitero bishobora kugira ku mutekano w'abasivili. Ku wa mbere tariki ya 9 mu mwaka wa 2026 Werurwe, kuva saa 2 za mu gitondo, abaturage bo muri Minembwe batangaje ko bumvise urusaku rw'ibisasu byinshi bituruka mu kirere. Nk'uko amakuru ava muri ako gace abivuga, ingabo zifatanyije n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, FDLR, FDNB, mercenaires, Wazalendo zikomeje kugaba ibitero zikoresheje drones kamikaze, zikaba ziri kurasa cyane cyane mu bice byo hagati mu mujyi aho abaturage benshi batuye. Abaturage bavuga ko ibi bitero byatangiye mu gitondo kare cy'uyu munsi. Urusaku rw'ibisasu rwateye ubwoba bukomeye mu baturage, aho benshi bahise bahunga ingo zabo bajya gushaka aho bihisha kugira ngo barokoke. Minembwe ni agace kamaze imyaka myinshi karimo umutekano muke kubera imirwano hagati y'ihuriro rya
by'ingabo za Kinshasa ndetse n'umutwe wa Twirwaneho. Yego kandi iyo mirwano ikaba ikomeje kubera mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi bitero bishya byatumye abaturage bongera kugira impungenge zikomeye ku mutekano wabo. Abasesenguzi b'ibibazo by'umutekano bavuga ko ikoreshwa rya drone kamikaze mu gace gatuwe n'abaturage benshi bishobora guteza ingaruka zikomeye ku basivili. Ibi bishobora gutuma habaho ibyangirika byinshi ndetse n'ibibazo bikomeye ku butabazi bw'abaturage batuye muri ako gace. Kugeza ubu ntiharamenyekana neza umubare w'ababa bahakomeretse cyangwa abahitanywe n'ibi bitero, ariko amakuru ava mu baturage avuga ko hari impungenge nyinshi ku mutekano w'abantu n'ibintu. Abaturage muri Minembwe bakomeje gusaba ko habaho guhagarika ibi bitero vuba bishoboka ndetse hakabaho ibiganiro by'amahoro byafasha kugarura ituze muri ako karere kamaze igihe kirekire kibasiwe n'ibitero. Ni agace kamaze hafi imyaka 8 gakomeje kugabwaho ibitero na leta ya Kinshasa ifatanyije n'abambari babo. Bana nubwo umutwe wa Twirwaneho ukomeje kwirwanaho, ukomeje kurwana ku baturage, ukomeje kurinda abaturage, ariko leta ya Kinshasa ntishaka kumvira, ashaka gutsemba umuturage wese wo muri Minembwe. Nanone ibi ni ibitero byagabwe uyu munsi berekejwe n'ibitero berutse kuba kuri tariki 7 kugera kuri tariki 8, aho nanone leta ya Kinshasa aje kugaba ibitero mu gace ka Mushaki ndetse no mu gace tena ka Minembwe abantu benshi bakunda kwita agace ka Gakenke. Nanone ni ibitero byaje berekejwe n'ibitero byari byagabwe mu gace ka Rubaya, byaje kwibasira bigahitanwa n'umwe w'umuvugizi w'ingabo za AFCM 23 abantu benshi bakunze kwita Willy Ngoma. Nanone ibitero bikaba byakomeje uyu munsi. Ese igikurikiraho ni iki? Hahandi mugomba gukurikira Amazing TV Show, tuzatubageza ibitero uko bigenda bikurikirana. Ayo niyo makuru twari tuje kubabwira uyu munsi. Mukomeza mudukurikirane, mukore subscribe, mukore share, like na comment. Amakuru tuzajya tuyabahereza umunsi ku munsi uko bigenda bihinduka, uko byaramutse ndetse mu gace kose kaba kayoberwa n'ihuriro rya AFCM 23 uko byaramutse uko bimeze. Mudukurikirane rero, turabakunda cyane.